Hrvatska pjevačica, influencerica i PR Lana Klingor-Mihić, gostujući u jednom podcastu, priznala je da je bila u vezi sa oženjenim muškarcem. Na pitanje voditelja šta smatra svojom najvećom životnom greškom, ona je bila iskrena i priznala da je to bila veza sa oženjenim čovjekom. Sad ću ti dati taj odgovor, ali postoji jedno veliko ali. Da se to nije dogodilo, danas ne bih bila takva kakva jesam. Dakle, najveća greška koju sam napravila jest da sam se spetljala s nekim s kim nisam trebala, sa čovjekom koji je bio u braku. Nije bilo okej od mene, ali niko od ljudi na zemlji ne može mi suditi. Doći ću na svoj sudnji dan i nosit ću svoj križ i nosim ga kroz život, priznala je Lana u podcastu. Inače, Lana je sada u sretnom braku sa suprugom Antom Mihićem već 9 godina, a nedavno je otkrila da je njena kći Kjara imala 4,5 godine kad ga je upoznala i tada je Antu odmah nazvala tata. Ja sam svog muža zaslužila. Bog mi je vratio na način da mi je poslao Antu. Ne mogu se zamisliti da živim bez njega i nema stvari koje bi on mogao napraviti, a da mu ja ne oprostim, ispričala je Lana.